birinci spektaklim, Kız Kaşıcılar'da деген spektakl. Onlar şunday nedir tergeç verip jiberdi. Театр бусагасын атлап кергән көннәрегездә шушындый уңышларга, шушындый үрләргә ирешермен дип уйлаган идегезме? Әшәки итеп уйнавы бик авыр түгел ул. Ләкин анда да менә бары тик әшәки итеп кенә уйнарга ярамый. Сез уйнаган спектакльләрне башка театрлар яңартсалар, моңа ничегрәк карыйсыз? Бездекенә лучшерак булырга тиеш. Әйбәтрәк булырга тиеш. Бүгенге тапшыруга әзерләнгәндә сезнең әлеге китабыгыз кулыма килеп керде. Бу инде чыннан да бик кадерле истәлек, шулай бит? Монда инде сезнең төрле хис кичерешләрегез, шул ук вакытта җылы әңгәмәләр дә бар. Әйе, хәзердә бик шибәрсез. Минем Индиядә төшкән бөтен нәрсәләрне барысында анда минем генә дим дә основном сызып атканнар бөтенесе бик аз гына калдырганнар. Хәерле көн безнең яраткан кадерле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Акыллы рольләрне уйнау өчен айрым ысталы кирәк. Шул ысталыгы булганга күрә дә Ринатның Изобы чын философ, Чешкова чын эшлекле, Муса Җәлиле чын герой, чын шагыйр. Туфан Миңнуллинның әлеге сүзләре белән килешми мөмкин түгел. Аңлагансыздыр, бездә бүген кунакта легендар, талантлы, затлы шәхес, Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Ринат Таҗетдинов. Хәерле көн, исәнмесез Ринат абый, хош килдегез. Рәхмәт бик зур чакыруыгыз өчен. Сезне күрергә без бик шат, без бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхәтләнеп сөйләшәгәнем дә, комачаулаучы юк. Иркенләп утырыйк әле, шулай бит? Гөлүсә. Хөрмәтле телевизор караучылары, әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Ринат абый, әңгәмәбезгә көчкәнче сюжет карап үтәргә тәкъдим итәм. Ул инде иҗатыгыз турында һәм сезнең бик күп мактаулы исемнәрегез турында була. Барысында барлык әле. Игътибар экранга. Студиябызның бүгенге кунагы Ринат Таҗетдинның мәртәбәле исемнәрен һәм дәрәҗәләрен санап чыгу өчен шактый вакыт кирәк булыр. Ул Татарстанның һәм Россиянең халык артисты да. Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе, СССРның дәүләт бүләге иясе, Марсель Сәлимҗанов исемендәге дәүләт бүләге лауреаты да. Ринат ага Алтын битлек Россия милли театраль премиясенең беренче лауреаты. Ринат Арифҗан улы Чүпрәле районы Кече Шынлы авылы егете. Мәскәүдә Щепкин исемендәге югары театр училищесын тәмамлагач, Татар академия театрында эшли башлый. Ул зур темпераментка ия, киң диапазонлы артист. Шулай ук комик, тискәре образларны иҗат итүдә дә зур осталык күрсәтә. Артистка сәхнәдә киеренке күңел рухы һәм бөтен йөрәге белән бирелеп яшәү хас. Ринат абый, сез чыннан да бик бәхетле артист һәм бик күпләр өчен үрнәк шәхес дип тә әйтер идем. Зал тутырып килүче тамашачылар, сезнең ирешкән уңышларыгыз һәм бик күп мактаулы сүзләрегез, әле тагын шунысын да әйтергә кирәк, искиткеч гаиләгез моңа дәлил булып тора. Әле менә шушы көннәрдә генә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында бик матур юбилей кичәгездә булып үтә. Менә театр бусагасын атлап кергән көннәрегездә шушындый уңышларга, шушындый үрләргә ирешермен дип уйлаган идегезме? Ана алдан уйлауы бик кыен, уйлап бетерә алмыйсың әлбәттә. Ләкин минем театрны яратуым шуннан башланды менә. Кайткач бер-ике спектакль карадым мин ул менә. Андагы безнең артистның Хәлил Габдәлиловның уйнавы ул искиткеч миндә эз калдырды. Һәм мин Мәскәү артистлары белән чагыштырып утырдым. Менә мин Мәскәү артистлары яхшы беләм бит инде анда. Ильинскийлар, Жаровлар, анда бик күп иде бит алар. Зур артистлар инде алар, әйбит.
Men çağırtırıp durdım, aytam, bizde şunday artistlar olur miken, kaytkaş, aytam, görürüz miken şunday artistlarını. Alardan iğrenip bulalardan alar bilen, şunda biz oynaganların qarap, gel, şunda masaka yürüdür yegeydi. Bana şuna göre kaytkaş qarayım, Halil Kabzeli bir gün oyunu tragedi, ikinci gün oyunu komedi. Şuna göre unuturluk tügülüydü olar artist. Ben Moskov'dan da artist. Bulgandır indi ol, lakin benim Malı Teatrada yoğuydan da artist. Bana şuna göre aytan bit uylamıyorsun indi ol, degi bunday nelerge erişirim miken deyip. Kadir indi ol, kaydık bana bir köp nerse unutulan gibi. Kadir naşarlandı, kursulayın da yıllar uzu bilen oluyordu. Yakışır naşarlana. Bana şuna göre aytan bana ulturda uylanılmagandır bu benim. Elbette bana bir koytuğa, bana birinci spektaklim, Kızgaşıcılar'da degen spektakl. Onlar şunday nedir, tergeç verip jiberdi. Ana Abla Bey degen bir rejissör var idi. Bir şunday kınıç kınaşlıydırgan, bir indi neysiz. No men teki bit Sıda bulmayayım olmalayı, benim temperament, bende tegeni, yana bütün nerse. Tırışlık, muhtaçcan bulunuzda. Bizim sizlerge. Şunu oynadım ben de jigitni, armiyadan kaytkan jigit. Bunda bir kız kile, anın jigitten karşılarga tiyiş bula, ol karşı almayı bit. Şundan tanışıp giderler olanın bilen, ol kız bilen indi bit. No, mene şul vakittagi tegeni, qaraşmaydı, nişi kişini aldarga mümkün şolay, avulga kelgen mene. Şunda men oynadım, jigit kişine bit. Şuşa kızga ol karşı bula. Onlar men kelip çıgadırayım, garmuşkada oynayırım, jırlap kelip çıgadırayım. Ol birinci mertebanda yaşlar yok idi tiyatrda ama men. Bütünüsü, en yaşı Şevket abiydi, 30 yaşındaydı. Şu an göre şul spektaklge halık şul kadar ağılıp yerdi. Bana 40 anışla kaldık. Subhanallah. Sol yılda bir tiyatr kavşi kişi 20'dir yol vakti. Onlar bulgaç kurup duyalar bidinde onlar kadir diğerlerini almayındı. Hem siz kilgeç yona buğunda Hem yana tortulgandır, buğun, iyi mi? yana ni başlandı bana bütün ne, halık geri başladı. Acayip banarsın. Bir şey yıldansın Marcel Hakim Selim Canov geldi. Ol indi yana rejissör birge Moskov'da da okudu, biz okuduk birge yaşayındı. Big talantlı sportsmen, o Fiktavalçı gideydi, çempiyon России, çempiyon Tatarstan'a idol bir neçe verdi. Bana şu an göre yana tırmış başlandı. Bana bir başladı da türlü roller, kaymak kiri roller bana tufan min olimle bir eyberine oynagaş benim. Demek siz ne türlü yoklap sınıf Sınıf karadılar eyber. Şundan qaragaş edi, oy, eşek kişine de oynayabilesi ikensin. Beytem ben eşek kişine oynavanı jingil, eybet kişine oynavanı kayın. Şunap da şulay bidinde ol. Eşekini oynavanı bir ağır tügel ol. Lakin onda da mene baratik eşek itip gene oynarga yaramayın. Anın bir Onun da özneşkelikleri var, iyi mi? Stanislavski'nin bir ayken sözü var. Sen her bir onida eşek kişide yaxşılık izlek görek. Onun indidir men anın yaxşı yaklarını görebilirge gerek degen narsa. Ol avara eken elbette ana görebilir bir eşek kişide. Lakin şulay bularga tiyiş tip sanap men türlü yakla bir küp okuy başladım. Bilesin mene Tsaryov degen bir aktör var idi Moskov'da. Eskitkeş aktörüydü o. Men niçin o benim iste kaldı? Oynayımız, büyük oyunlar alarıydı Moskova artistlara, Malı Teatr'da, tüp zalında, ne degen eserler, klassический tragediye vereyim. En şıpırtkına girdim de, anda bu hepsi sahne altında yeri yaramayı. Tutsalar bitti başladı. O bir araları, bilmesin de.
Men sitke gene kirip çögelep oturdum da şunun oynagınan korap oturam. Degene gözler zora meni kürdü. Meni kürdü de kirengene manalarına seri men atabakıyla. Neyse buldu bu maydı. Şundan ola kalırsa aytabilgirgen deginde nege alabatağız deginde kemanda kim kerip oturdan da. Men bir şey dedi. Mene kelip ya balay tuttular da malay kötketip çıkarıp jiberdiler. Yaş vakit beydi. Dipseler de öpkelebiysek. Ondan soň her bir teatrның üst tertibi de var beydi. Üst tertip. Mene anda sahne altında yürüge yaramay. Şileşirge yaramay. Tavuşlanırga yaramay anda tertip. Ринат абый, менә юбилей кичәгез турында сөйләшүебезне дәвам итик әле. Әйдә. Сезнең Наилә Пагереева белән Диләфрүзгә дүрт кияү спектакленнән Диләфрүз белән Җәмил җырын башкардыгыз бит инде, әйме? Һәм миңа калса, менә әлеге чыгышыгыз һәрбер тамашачының күңеленә үтеп кирде сыман. Чөнки күп кенә тамашачыларның йөзләрендә күз яшьләре дә күренде хәтта. Менә шул елларны сагынып искә алу өченнән да сизелә. Әмма сез уйнаган спектакльләрне башка театрлар яңартсалар, моңа ничегрәк карыйсыз? Мен бик әйбәт карыйм әлбәттә, ләкин безнекеннән лучшырак булырга тиеш. Әйбәтрәк булырга тиеш. Чөнки безнең ул спектакль Марсель Хакимович Сәлимҗанов ул пьеса буларак әллә ни түгел, Туфан Миннуллинның әйбере инде ул әйбәт. Аны без әллә 500 тапкыр, әллә 600 тапкыр уйнадык менә. Avlarda bütün yürümeyen yer kalmagandır. Mine o şunda yok diğerleri değil. No, lakin mine o halkın çile bite duran eyberiydi o. Naila krasavitsa yaş vaktada eybi. Mine bir yaş vakıdan ol vakta. Anda Dilus Abilyas'ın bir eybet obrazı var. Sonra mine öyle oylarga doğru kildanı tağın. İndi min ılgaygaç min Cemil rolüne gitgeç. Şu rolüne de oynarga doğru kildi. Çünkü Dilus abi Kızılçık'a karşı Şallı'da gastrol bakımında ölüp gitti. Tragedi. İkinci spektakl. Alıştırık mı yok mu? Yok alıştırmıyor bana Rinat Kire. Bana Marcel. Eğitim sözler küp bitmiş. Bir karakterini obrazım. Yarar kirem. Anın başıma benim anın parayını giderdiler el oldu. Hep yürüyüş değildir yol bilmem. İyisi yok. Birinin yol kadarını çista şey doldu sabah bek. Ben aşağıda bir oynayıp giderken doğru geldi ana. Elanı şundan sonra bir zak yıllar oynayabilirdik. Bir Ondan sonra Kamal Teatrı yaڭadan da sahneleştirdi şulay bit. Ondan men öz rolüme ne kirttim ne bizning Asxatni. Ol şunu kirib oynadı menden soň endi narsa. Менә Ринат абый юбилейгыз көнендә әлеге җырны башкару ничегрәк булды? Korka endi. 73 yaşlı kişinin jırlauını bilesiz. Tamaktan itaati ağlar diye. Men nasıl tağlar bulsam hadi kegen neler yoğur bari bir negine etsen de. Şu an göre Şuayda xalq bik жылы kabul etdi. Жылы kabul etti. Allah köbese ilken kişiler, köbrek ilken kişiler de kilgen edi benim neye. Mine bilgen kişiler yaş vakitte diye rollerini qarab isken kişiler. Mene onlar bik isketkeş eybet kabul ettiler elbette. Hem şu an göre şulay bulgandır indi oldu. Yaşlılar, yüzlerinin gençliklerin isket şürüp işlegenlerdir diye akandır, yüz yaşlar akandır hanım. Mene şu an göre bütün roller isket şekilinde. Yaş vakitte oynanan roller bir gerekti. Namına ben İzop'la oynadım. O vakitte, bana 27 yaş. Nişi oynaysan elbette ne? Yep yaş. Ne temperamentin taşıp duran şunu oynadım şu vakitte indi degene. Hem kabul ettiler şunu. Kabul ettiler hem bir eybetçilik kabul ettiler. Hem şuluk vakitte böyle tart yoklar. Minen türlü roller oynatılar idi. Mine bu bir eybet. Bigirek de Tufan Minнуллинның әсәрләрендә сезне тамашачылар яш күргән. Яш bütün eyberlerinde paçti diye beterge başta orası aytamın eyber. Oynaganmandır belki. No bütünüsünde bulmasa da 80% anın piyesalarında ben oynadım elbette.
Ринат абый, менә бүгенге тапшыруга әзерләнгәндә сезнең әлеге китабыгыз кулыма килеп керде. Бу инде чыннан да бик кадерле истәлек, шулай бит? Монда инде сезнең төрле хис кичерешләрегез, шул ук вакытта җылы әңгәмәләр дә бар. Әйе, хәзер дә бик чибәрсез. Менә үзенә күрә бер тарих тупланган монда. Шулай. Аннан соң менә шуңа да игътибар иттем. Әлеге китап 2011 елда чыккан икән. Менә якын киләчәктә тагын китап чыгару турында хыялларыгыз бармы? Хыялларым авырмыйча гына яшәргә, ләкин хәзер андый китаплар чыгарулар турында уйлау үтеп бара инде ләкин генә. Монда бик күп уйналган бит. Монда мин 11 елда мин яшәдем шактый. Шактый яшәдем. Бик күп уйнадыр әле ул вакытта. Һәммәсе бит булар менә уйналган әйберләр әлбәттә. Но ләкин хәзер яңадан китап чыгару турында уйлаганым юк. Менә миннән бер дә сорашмадылар менә бит 70-нче елларда, 73-нче елларда. Bir kinoda düştüm. Leningrad rejissörü Kvenikidze деген rejissör. Benim Musa Celil'de çirigeti işiydi. Musa Celil onda film işlediler bir. Anda Çernov деген aktör düştü. No şamaganda olmasa Urus indi, Urusya. Beni anda yezdip almadılar. Kvenikidze'de yarar mı seni başka жерде çevirmen indi. Очень ты молодой уже. Неге Musa Celil'e o vakitte indi 47 yaş bula. Şuna göre de sınırdan seni çirmen indi her şey kapıyı. Конечно, eğer de ben seni çıksam bana aybetrek bulacak elbette. Tataristan büyük cılı kabul edecek benim o filmde değil. Benim çürek istedi, yedi geçirmişsiz, yaşıreksiz değil. Ben şulay edip biz ayrılıştık onun bilen. Ondan sonra ol beni bir vakitte Sami Peter o vakitte Leningrad edindi telefon ve şakralar beni vardım. Kvenikidze yani taysanmış. Renat de bana bir isime çıktı di. Sen оказывается nenin de Afganistan Karolina bir şalansın ekendi. Amanullah Han kadı. Менә бит. Mektemda Менә direkt bırıngın astıyız dedi sen. Kaplap koygan şulday, koyup koygan şulday neydi. Eydekileri bizge teze sömkıları Afganistan'da buladı, hem India'da buladı. Beyninde suda polisim ciberirler miken, mektebini Marsil ciberir miken. O vakta cibermiler, benim spektaküller gün sayın başladı. Şuna Marsil ciberdi bitmeli, ciberdi. Şundan Afganistan'da düştük biz. Anda bir krupni aktörleriydi, Strijanovlar, anda Rakovlar, neler alar. Ülken aktörler indi orasının bir kıymetli, bir şimdi tanılgan artistler indiler. Ülkenler idi şaktı. Ben şulay min şunda vardım, evet bir iş ay miken min anlatırdım onlara, iş ay. Anda bütün nini korap yürü bindi şul. Lakin ben şunda düştüm ben. Anam bizni alıp gittiler nige. Indi'ye filler bile şerge fil scenalar var şunda. Ondan alıp gittiler bizi. Vardık. Lakin Kvenikidze'ni kirtmegenler. Nige. Indi'ye. Tabii hatını Makarova'nın. Nige hatını da baleriniydi. Ol öyle şeyini torsa Anglia'ya güçken iken. Bu da köçerge mümkün deyip anı vermediler anda. Şuna göre benim Indi'den çıkan bütün derslerini barısında anda benim gireydim de aslında sözüm atkanlar bütünesi. Bir gazgına kaldırganlar. Çüt bir gecem. Şulay da ул инде сезнең күңелегездә кадерле истәлек булып саклана. Шулай бит, Ринат абый. Конечно, әлбәттә. Ринат абый. Әйе шул. Менә шушы урында тагын бер сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Анысы инде сезнең юбилей кичәсеннән. Шулай ук бик кадерле истәлек булып әле күп еллар күңелегездә сакланыр. Игътибар экранга. Күптән түгел Ринат аға Тажетдиннең 85 яшьлек юбилей кичәсе гөрләп узды. Камал театрының залы яраткан артистын хөрмәтләп килгән тамашачы белән тулы иде. Ринат абыйны хезмәттәшләре дә котларга ашыкты. Бу театрда иң оның белән күп уйнаган актриса мин.
Мен аның яраткан кызын да ойнадым, яраткан хатынын да ойнадым, яраткан карчыгын да. Ничектер бераз күңел дә йомшарып китә. Чөнки шактый гомерләр узган бит инде. Әле аның белән уйнарга, менә бабайлар чагында әле аның белән уйныйм. Минем өчен бик зур бәхет. Ул бик зур артист, бик зур партнер. Без сәхнәдә бер-беребезне тулыландырабыз. Училищені бітіріп театрға кіргеш, Ринат абай гүрлеп болған Диләфірузға дүрт кеуден Жәмил рөлін мен тапшырды. Мен шок қаттым. Ол ансамбль мені гүрлеп ішлейді. Олар индан да бірсіне-бірсі тәңгел келгенлерге. Неше қалай мені кіртіп жібергендер, онысын айта алмайым. Мен Ринат абайға бек зор рахмәтлі. Ижад кешесінде һәркем Ринат ага турында жылы сүзләрен җиткерергә ашыкты. Хатирәләрен барлады. Ул сәхнәдә гаҗәеп актер. Янып тора ул. Аның энергиясы кайнап тора сәхнәдә. Менә шундый артист. Аның белән бергә миңа да бик күп спектакльләрдә уйнарга насыйп булды. Минем театрда эшлегенә башлаган елларымда Нақый Исәнбәтнең әсәрендә Миркәй белән Айслу спектаклендә бергә уйнадык. Татарстан Республикасы рәисе указы белән театр сәнгатен үстерүдә казанышлары һәм күп еллык иҗади эшчәнлеге өчен Таҗетдинов Ринат Арифҗан улы Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены медале белән бүләкләнде. Без дә исә үз чиратыбызда мөхтәрәм шәхсебезгә иң изге теләкләребезне юллап калабыз. Ринат абый, без сезне ихлас күңелдән котлыйбыз. Әле тагын шулай бик күп бәйрәмнәрегезне Камал театр сәхнәсендә үткәрергә насыйп булсын. Иң мөһиме исән-сау булыгыз. Мине монда чакырырсың, ана шунда. Алла бирсә, һәрбер юбилейгыздан соң шулай бит аралашырбыз. Рәхмәт җаным, рәхмәт. Ринат абый, без сезне бик яратабыз һәм әлбәттә инде сезнең белән горурланабыз. Һәм тагын шуны әйтәсе килә, сезнең юбилейгызда да инде әлеге сүзләр яңгырады. Безнең сезне яратмыйча хәлебез юк. Сез яраттырасыз. Әлеге сүзләрне инде исегездә булса, Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәрип улы Шәймиев әйткән иде. Һәм бу чыннан да шулай. Бик зур рәхмәт, Ринат абый. Рәхмәт. Киләчәктә дә очрашулар булып торсын. Рәхмәт. Бик матур сөйләштек. Аллага шөкер. Сау булышабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.